Orafo, mame ma wakwaba emfa wombra GCN page so meeting ede adwoa sechi. Misro subscribe to my channel. Found some ya bell no so. Ube notification and some ekoso wo me mu bia obenye bia tie. Anase obenye bia hwe ewo GCN page ha. Nana Ansa Bobie ono na o host program awatu din The Citizen Show ewo Accra FM na ono na okase. Nesema okay na ne say eye honorable Osei Kyie Mensah bonsu a oye majority leader esanso eye MP ewo Suame. Nana Bobie Ansa kire say obekọ naked kra kire say onse bibia de anante enkra bonten so. Say eye honorable Osei Kyie Mensah bonsu etumi nante fi Suame runabout ekwa kodu post office mpo eye na dwen so osane e de akoma magazine na kagana fo mbonse mba no the way am Suame fo besi ampo no because omo hwehwe ne pa omo hwehwe na omo kire say honorable obeye MP kire say wa be oba parliament house yende oba parliament house ache papa na so onye hwe e wo Suame na kwan nyina nye enema bebere nkoyie e wo Suame ho no nye Suame nko a ne constituency ho ina from Suame to Kronom baby ankoyie enti na asantefo no sabio from Suame to baby a ne peso aso eka bia nwa mi ne papa enti so tumi nante ono nko a efisi runabout ekodu baby okọ no mo ambo na nya chese nkan ye Ghana na ye wo no na Bobie Ansa chese nkan obebo naked e de anante Ghana ha no bia hu say yes nani abre na de enti okasa ina eye honorable Osei Kyie Mensah bonsu na nseni nsem bi okeka say aha usenkana na do be president be wie na akobeko na nkan ofa na chi enja Dr. Baomiamu na omo mpa kan ni bia wo party ni mu bio enti na nkan Dr. Baomia be endi MPP anim e wo 2024 abato ni mu e na be ensem bebre na de a no ya vice president kran kope na no e na omo ye discussion e was the citizen show so e na Nana Bobie Ansa chese na wankasa no honorable Osei Kyie Mensah bonsu onye popular Kumasi krom ho ina onye popular Ashanti region onye popular ho wankasa on peso asokra onye popular na se wo pa de we you offend sen so amefo amini we pa de se wo ko hobo on bebo no na se wo nkwanya me ye wado na wo nante fi so amen esane a ye se wo fa post office wo e de akosi magazine ato aso akọ your friend say Kronom ena ne mpatem ho no ma de wode ba ye wo no wankasa wo mpe en wankasa obaji wani so pa nti Nana Bobie Ansa chese honorable Osei Kyie Mensah bonsu on deserve so wa be vice president because okọ parliament house a chekura no wantimi anyehwe amfa mane manfo ne nti nsema Bobie Ansa de etudwa bonsu etimi si form e wo so am runabout en nante form sa ono nko atimi nante form e ko group magazine na obi mbonsum efrineti a me adano me wuro me nyina naked e de anante kru Osei Kyie Mensah bonsu si Suame abonten so a se do mbesi abono no so ono nko a se Osei Kyie Mensah bonsu ono nko a was si runabout no anante se okọ magazine obeti na okra no ntimi na aha na betimi but you see between Osei Kyie Mensah bonsu and Napo so agwache Napo abekonsa baby omie no die say wo do ma to scale so we che Napo na Napo de ne wo okay ai Osei Kyie Mensah bonsu honorable one wo mu nipa eno ye one o te bo che jago o mu nipa two no Kyie Mensah bonsu no na ya wontie ne kasa sika kasa bi o sika ko che nipa why na dwe so wonim nyas why se kwaku ananse no oni no feel se wonim nyansa too much nyansa bebrebe nso sa de kowie ense kwaku ananse chiri nyansa bo na chi ewe fom ese wo kasa na no ate to wonim se bi wonim nyansa che obia ena ubedi ubeye MP since 97 ubeye leader wo 16 years na wo kwin edien faso pa na NPP Ashanti region ene Suame enye free so a wo pe vice di enfaso anya ne se ubeboa NDC fo akoto China nkonwa
Emfaso a yenya ne se wo pese Ghana hwe how are ye wom ye ni hospitals ye ni beds ye ni asani ni enti na no de aba say o se SSA constituency bi enya MP's office hwe ade e woni tirim Suame fu su gutters ni akwaye adwene nya enie na such a person na yenya social media landgas almost supporting the den so oya ade na nya na wo ka na omo be chiware mesre party for me de manusi emre we ye mra ye wonko asum because ye ra what they say na nanuen Gabi the meeting dia na me ye wu prime minister Gabi wonim say e buy mo ka chese we jai politics before ye be 2016 elections also we jai say na e krokro de John ye to abani wie ya ne ono na se ubenya bibie gina ne so say ye ra Kyie Mensah bonsu ene Ashanti caucus MPs ebe gina fight say ye ne ye dooso enti ade we ne yepe no da bi onimie ade wonimu ane se obenya ne de ofre MP bo ne office na o man kakra na enne de na sam ye meja eye efidiase asokore MP or they say you where are you ai and no so Dr. Bawumia are you one ko mu tu are you ni penny brain amankwa yo mutu ni amankwa ma me kokun tokwa hu me ne ba ene mu kokun tokwa hu eko jia aya amankwa le samankwa tokwa jira mu yenim se eja eya asante ntokwa afa di amankwa wo no akufo adu wini na nya minister just when ya create asiasra nyame aya na se na edi ni mfie nwotwe akọ na party ni ma bedwo ama mpanyimfo abeye party ni ye edi abepre to me ama obi ahwata mo se yesa akofa Dr. Bawumia ama Gabi no asa abedi mo so ama mosu mfie nwotwe biem. All right, thank you. Live on Accra 100.5 Green. One of your sister stations that called me and I said you're free na bedru he chia tief na ni chia eye kodu ebu aminia kodu ebu na ni chia of himself, but he's just an empty vessel, very very empty. He knows next to nothing. Anya brofo a na ka broni English bros and brofo be di so nko manko. But listen well, now the statement now mama analysis of, you see, what kind of folk on my idea? Yeah. Do you remember his role? He was the engineer. Say I'm Pama Fokonom. And to also get back a bit, when him say MPP executives now hono, there is no gun because of national kind, you know, and the hatred for guns, you know. There is no gun in the MPP executives today. Hatred just because also okoware nkrani baby. Ono anika sa o. Kyie Mensah. Lawrence are there. Koware nkrani ba, and he has that hatred for the minority tribes, especially the Gans and then the Northerners. Now, oh yeah, sure, sorry. Oh, okay. Oh, I have a whole. No, I just want you to. Yes, I have a whole document about that, and it's a very lengthy tape. You can listen to it. Maybe I will send it to you. Now, wait here. Now, o say Kyie Mensah o kan asem no. Ena emami hu se nipa yenye. And now ko vice president edi. Chese Bawumia mra na because o the one to tumbi say na chese yehu osun faso na ye de wa ba be running meeting, and then you find minority tribes and say omo ye a friend saying omo sebi. But your kind, that is the reality. What is the reality? The reality is that why na ma MPP aya account party. Why no? Onu na di mu tintimai. Ono osafumafo akmoso adimai Ekufuado. Wonum na di MPP emu tintimai ma party no eya account party. Ya omum penta fasem empe agbe fasem empe won igbeni ka kire me. Dabe na otis igbeni bi MPP executive bi ka kire me.
Oh. Efo Tommy. Efo Tommy no executive. No executive. No. Efo Tommy. Daviama. Wa ka me ya kura, wa ka me ya hwe na be ya memesu. Daviama. Me papa no. Daviama ye den. Obedi treasure. Yeah. Ohun sikari bi. Tese, mo ka se ma na sa yem sre. Oh, he. Daviama say that me there are people in the enti ya me hu sa nkofo na. Eya na te se wo be hu there are people na hwe lakulaku nom. Very intelligent brains and they are not regarded, they are not respected. All the parts in the power. The best they can do and they say you better an auction car. The best. You better to me what he na. The amount to me Sebi ya feel say eye to me ebi a adododie bi ana bibi wo ho a ya ka cho say wo papa we nti na di to me ni ma wo. Wo so wasom ne sompa. Nti to me na wo ba bi a wo kon ye de ma papa we na ono no. Sebi ontimi nkotena onti na ye de wo kotena. Ote. But listen, like you say omo de ma akani enankoye bawumia.